Kumin March tha a heroin kezili le gram zasari somni pali man ani chongchang thu boy chuinakal zela enforcement directorate in dan lova dam doi supply kai noya Henry lalbiak zinga le atho pui mizo pali te bank account a share sak Chief Minister Pulal do Maju Bharat Scouting Guides malak na atho thata wangin Bharat Scouting Guides choi moina sangber Silver Elephant Award lan ani Thani liye tanga West Bengal electoral roll and non pe with hanakal me kai noya election commission waya booth level officer pali in na ansan to cyclone ditwa in ningani atanga anwaya wanga Sri Lanka a chhiat na thenga voin thleng khan mi za sukti chuang an thi to Zonet chung kwate chibai ule zorin pi hlon do kani a Chanchin Thar ilongai thlang o Kumin March tha a heroin kezili le gram zasari somni pali man ani chungchang thu boy chuinakal zela enforcement directorate in dan lova India le Myanmar in karadam doi supply kai noya Henry lalbiak zinga le atho pui mizo pali te bank account a shen sak New Delhi Enforcement Directorate thu choin atalan danin Prevention of Money Laundering Act PMLA 2002 in thune na apek angin ningani khan enforcement directorate nuai thok tu te chuan Mizoram chunga aizo le champhai ba ka Assam Karimganj le Gujarat Ahmedabad te dan lavadam doi supply na asum chet vel na kai hnoi dap chwa be pui an thla ka Henry lalbiak zing le athopui mizo pali lel tuang zela Benjamin lal ompuya zodin thara le lal rampari te hian kumsang ni somni pali somni pangachu khan Gujarat Creative Enterprises atangin methamphetamine siam chhuana pseudoephedrine tablet le caffeine anhydrous cheng vaibel cheli le nuai somnga pali ho an le ngei tian muchwa ka Mizoram Bill Enterprises RK2 Sister Store LH Pharmacy le KC Pharmacy te chu Kolkata Mohammed Zafar minga Mahasin Trade Comnen an thok ho ngei ti an muchwa bok Enforcement Directorate chuan dan lavadam doi supply te hi Myanmar song bolin an siam zon nuwa Mizoram kaltlanga thon chwale ani heng dan lavarui hlo tol na sum chet vel na hian bank account somni pakhat chu Prevention of Money Laundering Act lo chhana shen sakin hemi chungchang hi an chui zui mek ti an tar lang bok Chief Minister Pulal do Maju Bharat Scouting Guides malak na atho thata wangin Bharat Scouting Guides choi moina sangber Silver Elephant Award lan ani President Draupadi Murmu hovin Uttar Pradesh khopui lakna wani min khan Bharat Scouting Guides kumsumruk na lomna le 19th National Jamboree man ani inko ma hian Chief Minister Pulal do Mapo telin Bharat Scouting Guides choi moina sangber Silver Elephant Award lan ani choi moina lekha anzia danin Chief Minister Pulal do Maju Bharat Scouting Guides malak na atho that chung chuan awanga he choi moina hi hlan ani Chief Minister chuan Mizoram mipui khwale tui tha ram le khotlang ta na impezo midang te ne na tho ho thiam mani imphata midang te champui tura impe reng thin te wangin he choi moina hi an pe ni a sha thu soya ama lotlin na angai lova Mizoram mipui te lo chwa zok ani thu soin Mizoram Bharat Scouting Guides ho tu tele Sports and News Services Department te thorim na alom thu asoibok Sarkar thu chwa talan danin Bharat Scouting Guides choi moina sangber Silver Elephant Award hi mizo zinga mi pasari in an lodong to nia sha tani Sampai District NGO Coordination Committee in Mizoram State University Eastern Campus Sampai di Durin Chief Minister Angen Sampai District NGO Coordination Committee here Mizoram State University Eastern Campus Sampai din turangin na lekha tunkar ni laini khan Chief Minister nena anthona an lekha chuan sarkar leipui National Education Policy 2020 arwa manangin affiliating university titopin university sang din tura ati angin Mizoram sarkar ngei poin Mizoram State University adin chulom anti thule puitling thwai thei se anti thuan soya Sampai chu Mizoram khwa alian ber pathum na ni mekin an thang chakle khochak lam nen in sum don na mun pui ni in border trade po sarkar lai pui thlenga angai poi mo khwa ani thu soin government Sampai College po Mizoram College hlunle upapol Mizoram State College upaber to tu ni in kumsang khachakwa somsari pakhata din ani mai ba ka khochak lama chon college changtlung le campus nei thaber tia cha thei hial ani thun soi State University din ani don taka chuan government Sampai College chu ti changtlungin Eastern Campus din rem chang takani thule chumiata na anmamo sang te antar langani Sampai District NGO Coordination Committee chuan Mizoram Sarkarin aizol mai nilo
district danga Mizoram State University hialdin an rota ka chuan champhai khuapo din omna berpol an ni thu an soya champhaya hian Mizoram State pumhua pathil poimo engma da ani velawa wangin Mizoram masona te chu khochak lama thlengve se an du thu soin Mizoram State University Eastern Campus champhaya da sakngei turin an nge nani Mamit District Chalai Paul Point Higher End Technical Education Minister Dr. Valal Thananena State University Western Campus Mamit din ani theina na malakpui turin an ngen Mamit District Chalai Paul Shwai tu te chuan an President Pukelal Thangmoi Hovin Nimintlaya Khan Higher End Technical Education Minister Dr. Valal Thanahi apisa an mua State University din na tur the Mizoram State University Act 2025 chu atu langa siam that ani tur thu Chief Minister in tun naya asoi anga siam that ani don chuan Mizoram Aspirational District om chhun zirna a pon na sataka dom kan ngai Mamit District Tan State University Western Campus dina Pro Vice Chancellor Enkol na Nuaya State University School pakatal din ve ani thei na na malakpui turin an ngena State University Act siam that tura hei hi sherenga atulanga thei top chua pui turin minister hi an nge nani Mamit District Chalai Poshwai tu te chuan base na sang taknen State University Act siam thattur chu an thlireng dona an nge na po a hlotlin nge em base thu Dr. Valal Thana an shilani Territorial Army Aizawl Company Officer in Charge Lieutenant Colonel Goldie Bora and Territorial Army Home and Heart lak tho khatna chu tluang takin an kalpui meka physical le medical test zo felin na kum January ni som pariata written exam boas sai ani don ti asoi voina apisa thu thar lakhom tu then khatin an komna Lieutenant Colonel Goldie Bora chuan Mizo Territorial Army ata mi sang ni jasari chuang in ming an pe a hengzinga tam takin physical le medical test paltlangin written exam an ma chon don ti asoya Territorial Army lak na kalpui mek chu afel fai thu le an ho tu te po an lom thu asoya Mizoram Youth Commission in Territorial Army nalak meka written exam ma chon tu te tan crash course an siam chulom om ati thule an ma mo sang sang te an thei anga an pek tu thu soi Lieutenant Colonel Goldie Bora chuan nalak ringot an buai pui lo ti soin aizola an ron lo ti ratangin hun sang sanga wantlang ta na thil tha ti in outreach hun sang sang somni pasari lion huai ho to ti soya Territorial Army nalaka teltum te tan pre-recruitment course bua sayin pre-recruitment na tel mi pa somsari pangazing somli pariat le meichia somni jing som pakwate chuan physical le medical hi an paltlang ti asoibok puan to thinangin Territorial Army Home and Heart lak tho khatna hi tun thani som panga atang khan tanin Mizoram Sarkar le 166 Infantry Battalion Territorial Army Home and Heart Assam tang donin an buai puya atira mi somsari lak tur ti chu za somli pali ati sangin Territorial Army General Duty za somli pali lak turani a anzinga pakwa chu meichia anni donani Aizawl khopui chunga PHE tuisem ti changtlung turin mun sang sanga pai phu mekani saski sangni somni pali somni panga hnuaia cheng vaibel che somli pasari point pariat bial mu manga strengthening of Aizawl water supply scheme na thomek hi tun thani som pathum zan khan PHE Minister Professor Lalni Loman chaltang dorgo na alo hong to a he malak na hi PHE Aizawl Western Circle hnuaia Division 3 in ngor takin an thokmek ani he malak na hnuaia hian Aizawl Water Distribution Division North chuan laipuitlang tuize machanga Durtlang booster Zemabok zonal tank Thuampui zonal tank le Birotlang feeder pek na tur pipeline kilometers som pariat point paruka thui phum anidona heba ka hian foklena zonal tank liter nuai thum dong siam anidona hemi manghian chung ko sing khat le zaruk chuang in tuit nyang nar zok andong theidon ani chatlang changa pipe phum hi PWD PNE traffic le geologist ba ka apal tlang local council nen tang hawa thome kani a laipui tlang atanga zuang tuile azema bok thleng tur pipe hi zandar so matanga jingda ru thleng tho thin ania bongko na tanga dur tlang ro ta po chhun zan som na thomek ni in na tho ani wanga kong khu le li thei chel vel na a har sana thleng ba ka ribeng cheng om thei chung changa PHE chuan mi puisha thiam na nge nani Aizawl Water Transmission Division waya Greater Aizawl Water Supply Scheme Phase 2 tui khwa na omsa chu RCC mangin antisang dona 2 liter nuai zakwa alen bil theidona heba ka hian Phase 2 water treatment plant da tui luang le tui quality vel na khol da tu ni in
submersible pump set pathum bun anianga ser lui tuinu paina tur drain system siam ani don bok Aizawl Water Distribution Division South po in lungleng samtlang chimpei pipeline ram hnuaia kalmek chu samtlang kongpuya kilometer ni point pakwa thui an phum dona tui khwatlang atanga tui pek na pressure na zual na lai po pipe thak tura ruam manani Veng hnuaia zonal tank liter nuai nga dong le mel thuma liter nuai ni point nga dong siam ani don bok Indian Red Cross Society Mizoram State Branch Annual General Meeting masaber chu voin khan lar sab General Dr. Vijay Kumar Singh Hovin Raj Bhavan Durbar Hall la nei ani anthut khom na hian Indian Red Cross Society Mizoram State Branch President Nibok General Dr. Vijay Kumar Singh chuan tun nai hun re lo te chunga IRCS Mizoram State Branch malak na fakom ati thu soya tun I member tamjok le malak na tamjok an nei thenan Red Cross Society omzia kalphung le hlok na te puan zar tam atul thu soi lar sab chuan member te chu mabak tam tak ala oma wangin invui phur ton che dorin cha na an tho tam chawin shiat an hlodona Red Cross Society zom tu po an nei bel zel don ti soin an thut khom le huna ma son na sa jok a mu nge ya be sei thu soi lar sab hian IRCS Mizoram State Branch IMPR le ZMCNH tetang ho bwa sai first aid tutorial video paruk atlang sar ngala rigrum thil a thlen huna che chuak thei tura mizo tong nge insert na first aid tutorial video paruk lai tlang sar ani chu lom om ati thu soin tangkai te kamang turi mi pui te acha ani voin IRCS Mizoram State Branch Annual General Meeting a hian tundin huna IRCS Mizoram State Branch noya life member som pariat le Aizawl Khopui Chung College Pathum Government Aizawl College Government Aizawl North College le Government T Romani College changin Youth Red Cross Unit member za chuang shet anom mek thu tarlan ani a member nei beldan tur te soi hovin Aizawl District mai ba ka district zongsonga Deputy Commissioner kai shwai Red Cross Society din vek ani theina na malak ni se anti a zawzo ka chanlak ani theinan OML trom ngai pol dang te ne na tho ho dan ngai tuani se antibok thutkhom na hian IRCS Mizoram State Branch Managing Committee Chairman Puh Laleng Moya Secretary Dr. Chonglung Muanale Treasurer Pu Francis Lalom ki mate point huan soyani MZP in Inter High School Quiz sangni somni panga anbua sa ichuni zan khan zo felani a CLS Academy pakhat na anni Ignite Studio MZP Inter High School Quiz sangni somni panga final hi INPR Minister Pubilal Chanjavana manpuya zirlai te chu tumumal takneya nasale zwala tumru na tak ne na lekha zir tore na fuya harsat na le re theina kara po ti tak ne na harsat na te ma chon thi dole tlom lo turin afuya zirna hloting turin eng harsat na ma in mitumru te adang zo ngai lo ti soi Pubilal Chanjawa chuan zirlai te le Mizoram zirna in ma ason pha na turani chuan tun lai soi lo tak MPSE syllabus ti dang lam thleng malak atum thu soya zirlai harsat na tok te ta na MZP in students 8 fun an siam churo pui ati thu soin hemiatan hian theito pachwa tur thu soi MZP President Dr. Sila Remrota po in zirlai te chu lekha buchung chau nilawa an zirlai pialam thil te po chiara shezaw te udeu turina fuya students 8 fun an siam chu zirlai harsa te ta na buat sai ani thu soin sum harsan awanga zirlai zir chhun zom du ngoi ten an zir zom theilo thin chu MZP chuan poi ati a an harsan te su kyang turin students 8 fun manga pui na pek an tum thu soi MZP Inter High School Quiz asangni somni panga final a hian Sikul Pathum CLS Academy Mount Carmel School le St Lawrence School te anin ela CLS Academy chuan loman pakhat na la in sumfai cheng singthumpa ka thujiak le trophy an donga Mount Carmel School chu pahni nei Mount Carmel School chu pahni na ni in sumfai cheng sing ni trophy le thujiak an donga Pathum na St Lawrence School in sumfai cheng sing khatba ka trophy le thujiak an dong pokani MZP Inter High School Quiz hi kumsang ni somatang khan bua sai chanani a kumin na hian Sikul somni Pathum ai ote antelani December ni rukzana Aizawl lam muala Mizo Idol concert ticket lei thei ani to thale December ni rukzana Mizo Idol concert chu Aizawl lam muala buat sai ani dona heta hian kumina Mizo Idol than a top 10 te ba ka Judge Pathum ke minga jawi le ming te te ba ka saka siam puiral te a engi le Rosalie ni te anzai don poka DJ Kimochi po ain landona e tur le in tur po buat sai ni in
food stall chanem taksiam ani donani he concert ticket hi www.markevents.org ya le theina omto a mi puinol pui le thei turin general ticket cheng zani mana oma stage bul nai artist and ankal po theina tura fan pick ticket le mazong siamin cheng sang khat manani a vip ticket la mual chung parking le theida theina keng tel ombok no pang kum som noi lam tan ticket shan la ngai lovin ticket pakhat mangin a thonin no pang pakhat zela shwai du thei donani mizo idol concert a hian ticket le tu te tan scooter don theina siamani a ticket category engpo le tu ten zote honda atangin honda dio 125h smart scooter andung theidora concert zana hian thum vor ngal turani a concert chim tu amuna omnge ne na scooter hi hlan ngal ani donani Lai Autonomous District Council Noya member of District Council in Thanpuyata na Imbua Sainaka Zela Voin Khan District Level Standing Committee and Tukom Voina Longklai District Conference Hall at Tutkom he Longklai District Election Officer Pudoni Lalwa Sangana Kai Shwaya Phil Violet Wang Taka in Thanhua Hotani Teinan Election Toktu Tele NGO to Hona Le Te Top Swap Na Alom Tua Soya Model Code of Conduct How Taka Kalpui Mekin Zom alole political party te point an zom thalea asia thu soin NGO le official te inkara tho ho na cha om zel theinan kong engkima infin chwa ton turin acha ani longtai SP PPC la chunglura po in thanata na impo acha na kalme ka dan le thu pe ken ko na lama po theitop chwa mek ani thu soya in thana duty tu te po ruat fel vek to ni in atol dana zera duty in da bil zel thei ani thu le heng duty tu te pol hian nak tu ka in tuai tharna hun po sai ani tu thu soi LADC in Thanpui duty tour polling team te tan training voi no bua sai to ni in Carter thotin ni tangin almadi duty ni tour panin an chuak tran to dona polling team te ba ka hian security le driver te chuan vote thak to in vo in lama po vote hi thak chhun somani candidate te sen so po voi ni endik to ni in thotan ni hian endik ani le don bok Kolai Lungbung Mun Branch Waime Hall to Sir Chief DRDO Project Director Dr. Mel Somtluang Afansun in Vo in Khana Hong Waime Hall Hon in Koma Hian Dr. Mel Somtluang Afansun Chuan Mizo Khotlang in Rail Bol na atan Waime chu an poimo ti soya namro hlu vong nung tu le khotlang ta na danglam na thlen thei tu an ni na shareng tu ra cha in khovel danglam zela zirtir na dikle atha zonga khotlang kai shwai tu ni tu ra thei top chhuwa turin kal khom mi puite cha khotlang nuam nei turin in chung khuranu le pa te thu oile khotlang shwai tu te thu oi apoi mong thovin sokar na thok te point an ho tu te thu an oi atul thu soya thalai te churam malam hun shil tu an ni anga nun dikle taksa shisel na ngai poimo a ngai san tur dik ngai san na chang she turin afuyani Bungmun branch Waime Hall hona inkom hi an branch Waime president Puziang Ming Thangan akai shwaya an huam chunga zilai ti chate an choi moi ngalani kumsang ni som pakwa July ni khat khan khati lai RD minister Pularwat Kiman Kholai Lungbung Mun branch Waime Hall sakna atana lung alo phum to MLF an atangin cheng noi khatle Urban Mission atanga cheng noi khat an mu ba ka khotlang mi pui sum tuak tling khom le kumsang ni som ni pathuma Social Welfare and Tribal Affairs Department in Article 275 Clause 1 Noya cheng noi somli pahni le singli apek mangin hall hi sak ani Zoram Drivers Union Serchip sa headquarters din sampha voi somnga na sharing na lungpun su serchip borsap pupol elkhuman tukin khana hong serchip tui khwa venga ZDU ru na Golden Jubilee lungphun honna inkoma hian serchip borsap chuan ZDU member te Jubilee chibai bukin pol nungle chaktak an ni sel adu sakthua soya engpola po shwai tu te mo phurna sanga sokar dante an shiat bel atul hle ti soin ma anlang na pianga dan noya ani zelanga yani ati Golden Jubilee lungphun hona inko Mizoram Drivers Union Serchip sa headquarters president Puech Malso man akai shwayani Agriculture and Farmers Welfare Department Noya Green Act project in Klasik Thais in Danzertir na Kopariata an buat sai Green Act Noya malak nakazela Kopariat under Manik Rajiv Nagar Dupui Bari Dampareng Pui New West Paileng Konmoy Lalen le Poldung Saya te Klasik Thais in Dan hi kun na thoktu te zirtir ani a Hemirual Hian Village Implementation Committee staff tenen aning koma an mason dan tur an soi ho Green Act Noya Hian Mizoram Tualchhung Thai chi sang sang te enkol dan le achi song bol dan te zirtir thin ani a damdoi emo ture mo manglova ram mul damdoi mang enkol dan uluk taka zirtir ani a lady chadan po zirtir ani bok
West Piling Presbyterian Koshan in Ankom Zatlin Vo in Khanan Loma, Mizoram Synod Moderator Reverend R.C. Lalngak Lianan Ahman Pui, Mizoram Synod Moderator Reverend R.C. Lalngak Lian Hian Centenary sharing na lungphun hongin Pathian Tutsa Soya Centenary Souvenir Tlangzar Anibok West Piling Presbyterian Koshan Centenary Lom na Hian West Piling Bial to Pastor Le Pro Pastor Lomni Totele He Koshan na Loloi to mi engimozatinan Manpuya Tlaya Centenary Lom na Ruairo Pui and Chengalani West Piling Koshan hi kumsang khazakwa somni panga adin ni in Pastor Bial Chutmun Ania Tuna hian danzo kim zali somni pakwan oma Koshan member zongsong zanga somriat panga nomekani Congregational Church of India Maryland Christian nu Polin antin zampa kum somsari panga na anlom Congregational Church of India Maryland Christian no pi Christian nu Pol hi kumsang khazakwa soma khan se korlal nul le achianten ser kor khwan dinani a platinum jubilee pohi ser kora lom ani a ningani zana tangkha na lom na hitanin naktu khleng a do nani nimin alom na inko ma ke np din tu piseina chawza lungphun hon ani a he lungphun hi Congregational Church of India Maryland Assembly Chairman upa lp junior chuan a hongani khochin ilo thlir hawang u State Meteorological Center Mizoram Science and Technology Agency danin vo inkanai zola kolum lai berin Celsius degree somni pakhatani a avo ber lai Celsius degree som panga ani naktu pathian ni chuan kolum lai berin Celsius degree somni pasari vel avo ber lai degree som pani vel ani rin ani a jingdar nga le minute somli pali ani chwa kanga tlai dar le minute som thum pania atlali ang khochin thirlok na Regional Meteorological Center IMD Guwahati na mulok danin naktu ka Mizoram puma khwa thatura den ani